Ingat muslimatan ikor le noro bay bukti kelemian bagi jago ja orek bu noro muslimatan modono tapi baku dapetan orek ini jadi dengan kibu ambian mon beda orang apa tangga ini kabah jawab gampang bu noro muslimatan modono tapi baku dapetan orek jawab yuk jawab senika ada yang noro ada yang dapetan orek tan noro kosaran boleh laki nembian bangun lu norok muslimatan norok tak kare norok muslimatan dibakun begal kakko jawab yuk ada kok norok di kok begal tak norok korban di korban nanti budin lagi bangun dan norok jatuh ke korban fa illam utik dalika ya Rasulullah mun tak mampu tidak ketiba nampak maca istighfar petong podoka lepet marin surat asar mun maca istighfar betong podo kali pun marin sholat asar maka biar perkara kesal orang betong podo tahun maca istighfar betong podo kali semarin sholat asar gara-gara istighfar betong podo kali semarin sholat asar esok orang terusan betong podo tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong ajunan simulja Kiai Khalilur Rahman, tor pengasuh Musalla Nurul Huda Al Ustadz Hamiduddin, Kiai Mukhtar, tor sedaja Kiai selain Sealengki epapangkian mulja suri arimangken sesadajana beten kaulah hormati. Seteja panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekonon diprakarsai sareng Jam'iyah Muslimat Nurul Huda secukan beten kaulah hormati seteja para rabu, para bela, para tetangga, para undangan, ahli mahabbah rahimakumullah. Alhamdulillah, tanggal 2 bulan Rabiul Awal peten gaula sareng para panjenengan diperkenankan untuk bisa ngaramiaki nyuksesaki acara peringatan Maulid Nabi tahun 1442 Hijriah. Kalaban arepan paponapa seekalako peten gaula sareng para panjenengan tantona malar muka terima amungku Allah. Ben malar muka tak salah ben tertetia kebanggaan dari Gusti Kanjeng Nabi. Karena terus terang para bapak, para ibu, abak kadang teromo bunga setong orang, keng seipa bunga kadang bah tak bunga. Leres iki. Dan gula teromo bunga panjenengan. Keng deng kadang dan gula mau bunga panjenengan, lokari ngabiyo kincan pengarah. Seipa bunga bah tak pokok sekali kata. Mun parlo seka baya bunga gak linto seipa pokok apa sepo pegel ke sema bunga. Ari mangken ni kan teroma bunga Nabi Muhammad. Leres.
karena abak kak dinto urusan resah apung sampunga cinta, apung sampunga ruhiyah, apung sampunga kerong ka Kanjeng Nabi. Kalau ben acara agak makan keng saya ka susah takut Nabi pas tak bunga tak kini ke saya ngitek ten gula keng cuma mun ajaran agak makan insyaallah bunga, insyaallah iteremah. Anapa? Karena hari makan gak dinto tak sama sekali ning acara panikah si melanggar dari aturna Allah. Lo bada molotan si melanggarnya ibunya kan ini guntong dua gula sekut tetemu ban gula sekut yonceng nyanyi bah thank you ini kebiasaan sih membada guru-guru gama sebenarnya apa dia nyanyi nih ta halo para hadirin sini nyanyi bah si nyanyi mun laki medah bini abak pada beres mata nah pada beres ring bini ni kan yang dalam hukum suara nagru beni aurat beni keng bon timbul fitnah kak dinto bisa jadi dosa terasa nyaman ning dalam mate jadi mon suara jat nyaman aku klikok pas sampai nyaman kru jadi tak nyaman kabel sampai saja saya abbas kru berarabu juga aurat sampai obuk binabi ikat tok pakon bendem bolan obun ring bebini aurat lesa mangken punten formatnya bagus bada pamausan sholawat nabi ki buruh bada terbengah hosok kaula ban panjenengan terima ban Allah bada sedaqah terima ban kaula ban ajunan ari mangken ansih tidak berharap apa-apa semata-mata keng trauma padeng kabungaan polana badan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah mun lejek ngasteten agak menika insyaallah terima ban Kanjeng Nabi ban teti kabungaan insyaallah pon kita lanjut coba para rabu orang berbeda molotan panika benikun online rok tanoro mada jam molotan malaok cukan terwa molotah mate bora molot ma bera amolot malah kadang bah ngocak raja entang di berkata gula mau urusan cungan berkat panika bunga gula napa boleh aja saya yonceng bunga Maka bah niro na pada bani sampang na bangkalan guru tong setong orang set oleh aing segalon mayu pada gula motor bekerja sambian magi pahmi kalau ada masalah korla kencang bah dekat nyaman cungan asedeka ada masalah cungan ke bagusan engki ya toren ada masalah kengkun permasalahan nah setong orang babada molotan gak ditopar Arabu minabi taoning ke makna nah nikah korang sepak ning dalam mate kira-kira wana apa separ lo itu cuh orang babada molotan nikah mak lecek khidmana abak gak ditop mak lecek oleh nah wana apa saya kata roning molotan nomor tong eki gak ditop tasyakur nyokoret nomor dua tawassul niat atawassul awasilah nomor telok ittiba'u sunnatir rasul teti orang mabada molot kan itu kudu teloan setong tasyakur niat asyokor aba ibu teti ummatan Nabi Muhammad para rabu mulai dimin setelah teti umat Nabi Muhammad banyak yang tak teti ring kelompang berak tak usah pentas langsung teti keng biasan mun dintibi korang go besah sepunga apa ni kamun ring dandi mun ikan di sekali pada apa rezeki kati panjenengan panika lambak ki apa kan lan ban bini nah jagen ngiding suara na curak geng laron towat teh tapi ternyata san la akabin bah tokar melolo labah gridu melolo sampai ben anan era torain ada biasa mun tak tokar kulakun yang siang mun tak yang siang lemah lepas ini kan
Anapa? Semakan lu si paling hebat banding para Arabu apa? Dan gula panjenengan dadi umat Nabi Muhammad esok kore bunga dadi umat Nabi Muhammad. Dan gula sarang panjenengan gak ditok dadi umat Nabi Muhammad menggunakan fasilitas separingaki dak ka umat Nabi Muhammad kita paling hebat. Ayo tong contoh umat Nabi Muhammad ni kelakuan paling gini yargai swarga seni gini swarga lamba pada sahabat mator ke Kanjeng Nabi dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah tutuaki Kanjeng Nabi kelakuan pun apa sih bisa memasuk swarga kok. Kanjeng Nabi wah jawab la taghdab cek dukaan cek gigiran cek begelan pas kocak fa illam utik dzalika ya Rasulullah mun tak mampu abdina ganti pun apa maca istighfar 70 kali ben mari salat asar mun maca istighfar 70 kali ben mari salat asar maka ambian bekar esapora 70 tahun. Coba bayangkan maca istighfar 70 kali semarin salat asar gara-gara istighfar 70 kali semarin salat asar esapora dosa 70 tahun. Mudah gitu. Mudah. Mun tak mudah dia yang bagi para sarakan pas tak ibadah sekali. Lah sahabat di kebah mator nih. Mun abdi tak di itu 70 tahun ni bagi ke beserek. Ini kan mewakili pertanyaan dari Kelompang Barat nih. Mun abdi tak di itu 70 tahun ni bagi ke beserek. Kanjeng Nabi wahdahu embun bian saya sepor pas. Pamator boleh. Boleh mantap dia. Menembu abdi nak di tak di itu 70 tahun bagi ke beserek. Engki panembian saya sepor. Amator boleh. Mun dinepak tak ada babi 70 tahun ni bagi ke beserek. Padi budin Kanjeng Nabi bah jawab yufaru li aqaribik dosa level dan sambian saya sepora. Kena jawab level hambu kan banyak mun level. Sepopo dua petong popo 10 popo level kapi. Paham bu? Artinya ada kelakuan setahsilul hasil. Ada kelakuan tidak guna mun umat Nabi Muhammad. Paling kecilnya kelakuan yargai ben Allah. Ingat makin ni kan. Nyumbang yang tak nyumbang pada oleh ganjaran. Saya tak nyumbang napa? Ganjaran makin. Saya tak nyumbang besar kenyam badanin kesokan Ustaz Hamiduddin selesai. Nika Ustaz Hamiduddin nika bangkit nyak besar na barara bu pada orang sekali pada musibah gini. Hah? Lagi? Apa tak ben siapa kok? Entak ring bah tak nyari lakon gula bisa goreng gila. Wah gula pun tak ke TV. Ngereng para teretan. Patah kok Allah iba ada manusia sekali. Kan orang selebar bah ngojang. Ima tak tiba. Dah semak akhirnya pak. Engki kan? Eki. Panjenengan saja sudah hadir panikah. Nyompang tak nyompang, ngerti tak ngerti ke pengajian. Dah masalah. Tak ada risiko tu. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Kenika kenangan sahabat boy saya kompol tak ada siapa celaka. Ipa ontong kapi ben Allah. Pak muda menang. Muda. Ingat muslimatan. Ikut lah norok bayi. Bukti kelembian bagi jago jak orang. Norok muslimatan modoh. Tapi pak guna bentan orang. Ini jadi ngakib. Embian mon beda orang apa tangga gini kapah jawab na gampang. Norok muslimatan modoh. Tapi pak guna bentan orang. Jawab yo. Jawab senenga. Areng kok norok deki apa bentan orang. Tak norok ngosaran boleh. Lakin embian bang oca, du norok muslimatan menolok, du tak kare norok muslimatan du jepakun ben bengal kangkok, jawab yo, ada kok norok de kok bengal, tak norok korman bi komban, kan dibudin lagi bang oca, la norok, mencetak kok korman, baca rengsi wajib morok nih beniman halil beniki halilur rahman nih si wajib morok embian yo, serah, lakin
Ijaring nakin tak tahu apa sih guru kaki. Pausang unjang gula. Usang unjang ya Holilur Rahman. Baki tak baki. Apa dia? Tanggung jawab saya laki ni kak. Oh berat ni berat. Reng laki ke reng bini ni pada benda ku oncor pak. Pada benda ku oncor. Mon reng laki ni kak sepak pada ku no oncor. Kini kak bakal terang jalan. Mon reng laki salah nak ku oncor. Bakal katonon makin tanang. Jadi reng bini pada benda oncor. Apa jangan saya nak. Jadi mon saya laki ni kak sepak jaran nak ku. Jaran moro ke seku. Jaran moro ke saya. Buat reng bini ni. Buat. Karena si buat ni kan benih reng laki, reng bini. Manusia ni kan celaka tak celaka, napa jangan telok. Ni kan, inna masyukmu fi salata. Sial tak sial, celaka tak celaka, napa jangan telok. Nawan si telok ni kan ni. Fafil mar'ah, apa jangan bini nah. Ada orang reng laki. Kan bada sini kan guru. Bada reng laki lambat jojo kan bunu. Pak aci gini, cilaki gini jojo. Ki akabin ben bu aci. Duma apa hapesa. Apa sah secila ke agabin boleh bendeng bini pada buat cin lagi ya. Si buat cin agabin boleh bendeng laki pada buat cin. Si buat cin guru pakun jaja, si aci guru tompes. Beda. Benar cara neka. Karena buat bendeng bini, beda orang lah. Dua cereng. Mekar gobeng. Lah, masa balik kaki muslim. Dabuna ulama, berengakin, dabuna ulama, cerita Nabi Ibrahim ni kan mengibaratkan orang bini ni kan ada dekor Roma. Lambat ni kan Nabi Ismail mak andi raji, keng raji no panika mukaan rahasia lelaki na. Nabi Ibrahim ni kan nyamar hadir ke Mekah. Nabi Ibrahim ni kan berada di Syam, berada Syria, mios ke Mekah. Pas atanya, kamu jompon Ismail ki, kak dintoy, patanya. Panjenengan rajin Ismail gitu. Padahal manton ni. Keng nyamar. Panjenengan rajin Ismail gitu. Engki. Kamu Ismail. Pas ada bu. Ismail nyari lako jak rengcek melas saya. Langsung dia tanya aki langsung ngejak melas. Ada bu. Saya mbian kaifa halukuma? Dak rumah ke dak nambian ban Ismail. Pah aja bu. Nahnu fi daikin wa harad. Abtina lagi Ismail ni kecek melarat. Pak jawab Nabi Ibrahim, idza ja'aki zawjuki. Laki nambian deki mun dateng Ismail ki, fa aqri'i alaihi salam. Kirim salam dari gula ni kan nyaman Ibrahim dari Syria. Tak tahu je matuan ni. Tepak kan? Duma tanya-tanyaan kan gula. Kembali lagi, beda salam dari Ibrahim dari Syria. Kenapa salam ajunan li yugayyir atabatababihi dekon roman suratul obay Rabu Nabi Ismail salah Rabu pasal Rabu mak masih bertamu ini kolek engke dari umma dari Syria saya nyaman Ibrahim ngecit pak Nabi Musa Nabi Ismail tuh mbian downing lek saya guru punten kerua matuan Zambia. Bah, matu apa sih? Guru abagul le. Napa dia pun apa le? Meriksa ni napa? Kebadan agul ban Zambian. Jawab dah apa ban Zambian? Jawab melas cucur guru.